Soalnya bahaya dong itu lo kaham tuh kayak fresh pada video popi deh orang. Soalnya kita lo mia buri masa WhatsApp status rika tuh foto. Caption tolau sujang norong nungguin makna FACT fact nih. Mana bini wansung mungkin tuh FACT fact means omo duplicate sih hai no kidung sih. Soalnya kita norong display foto nungguin makna aburi age parau tong mani pun kita bukan parau tong lia aku liu tong. Soalnya kita aburi age parau tong pro ke hari karena hamzah gue hinu wajung rong nih style kita bukan akur tola tangan nih buat Dubai sor tang mahai matong sandi liu nih style kaifu. Hingga bini dol masa bini WhatsApp status so kidung thepajak buri nugo bona hai nei saga dol omo le fake si noi apu sibo abono tamsa omo fake si nei norong nugo namakna display FACT fake sibu e tolaw tam sigane di fake phagya phung kablai manu si phag ba hinna bole tam nungga gde kablai tam so inge dol norong kubang mano comment kaisa Korisma bai Thompson ni ready no te waisa so inge dol masa comment kaisa ka Thompson ni silai Korisma ni malo damani full video rohri tini Telegram so inge dol norong kubang comment kaisa ka abon bagang norong te waisa di pinek full pura full movie Korisma and Thompson ni Telegram norong link mana comment section te description box so inge dol video ang Telegram review Telegram kuring ke Play Store ni download khaina di norong ni aro Telegram support khaya ang website nam jak tong norong Google thangai bunai manu norong bahai ke naina sai mana ga comment khede ang next video sanai norong website ro nai me ang norong apps bus nam jak tong apps download khai ke norong nai mana apps puti ke nai abang next video norong sanai norong comment khaisa gang ke